ngathoka kwa mukira mwena wa studio twagu akorwo gitariria ni Matwe county namba 20 na muthenya wa muthi tuhurite kambi mwena wa Kutus guku ni garage-ini ya Kutus tukorwo tukinyitanira na onjoria na aria makoragwo ruhonge-ini rumako magitaririe riera ria wonjoria rikoretwo rigithia atia kuona ati kaingi aingi ao marauga ati rimwe ni kuraritwa angi makauga ati maundu matikoretwo memega no macio mothe kenda nio makorwo magitariria matwire riera ria wonjoria rirathie na mbere atia twambiririe marito chairman kwiriria guku twire maritwa no taririe riera ria wonjoria rirathie atia Marietwa ni South Liongo ni chairman wa ukonju akari ni athirire wira tutikoragwa na wira riu tondu ngari na itithukaga nika twacaga kuaca ningi ni turacokire nundu wa wonjoria twagite mbeca ugu twacoka twongererwa license ni county government riu ria turaribaga bote twakinyirwa 50,000 twakinyirwa 50,000 riu tukaigwa tukibinyiririka muno twana tanju akari tondu guku tukaga kuikara bangiti-ini tugetera ngari ingire na turi aingi uria ukumikinyira mbere ni utaka wira kau no utinde muthenya mugima utarura na kindu ajira atiriri wonjoria uraritohera ni kuma gwe thirikari nene kana thirikari ciere maundu megie spares maria mukorege mukigura ni iragia goro kana kwako ugithia atia wonjoria uraritohera ni kwaga wira yani ngari itiroka kuria turi nundu riu nacio itiramburia out na ningi spare nacio ikegia goro uno baune bo bararitohera gutibangi tondu thirikari nene kana thirikari nini ndwite mo maguturetera wira ni customer cito iciagire guturetera wira no tondu riu wira tirathuka ngari tirathuka tugagika atia. Tuanze majina na uniambie hali ya kazi imekuwa namna gani katika eneo hili na pengine ni nini inaendelea? Majina ni Geoffrey Otieno. Mimi ni mkaji tu wa hapa Kutus. Lakini kwa saizi kazi imepungua kidogo kulingana na hapo awali. Ni nini kinaendelea kazi ikapungua ama ni vitu gani zimefanya hii kazi ikuwe namna venye iko sasa? Kulingana na kazi, unajua sasa kazi imepungua kulingana na hali ya maisha, pia materials ziko juu. Sasa customer akikuja maybe ukimlipisha hivi anaona bei imepanda kidogo, anarudi nyumbani. Pengine isipokuwa kodi ni nini ingine mnaona ni wapi kwingine mnaona mkifinyika? Kwa pato yetu kwa hii garage tukisema bidhaa zetu nato kununua kwa maduka zingine zinakosekana jiwana wale wanade huko nje ngabo hawezi juu wa tax VAT iko juu sana, kwa hivyo wanashida kuleta bidhaa kutoka nje mpaka huku ndio kuja watu auze kwa magajua kalis. Asante. Macio mothe kenda acio ni onjoria makorwo magithie na mbere na gutariria kigiriko kiria marakorwo magithie na mbere makauga ati wonjoria ni ukoretwo kihotoma o ria gwakia na makauga ati maundu ma mothe magire uko makirumbuyo ni thirikari cia matura na thirikari nene makauga ni gwakinya ni uhoro wigie magoti thirikari ni ciagire ukorwo ikirora na nigetha mwonjoria na muruti wira akorwo akiona kiria gigi kana faida iria ingihota kumuteithiriria nigetha gutwarithia muturire na mbere. Haruna Inooro TV gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni wa Thuku.